سەرۆک نویسینگەها ئەنجومەنە بجیکار یا ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سووریا نەکەسێ ji tirbespiyê bi rêz neşet zaza mêvanê me ye li ser vê mijarê rêz zaza roj baş hûn bi xêr hatin piştî van hevdîtin û seredan û danûstandinên vê dawiyê bi taybetî ku nûnerê Serok Barzanî hate Rojava li gel Mezlûm Ebdê fermandariya Sedê Civiya niha diyaloga Kurdî li ku derê sekiniye. دەستپێکە دەسلااو بۆ هەمێ بینەرێن ڕوودا و تیوی بێگومان ملەتی کوردی ڕۆژاوای کوردستانی دەستبوونەکی بتایبەت دەدەڕباستە بێ بۆ وێژی وەگوتی پێویستی پێ هەیە کو ئیڕۆژ ملەتی کورد دەکارە بێ پرسا خۆ بگەینێ دەبارە گوت بەردەکارت گەشت 57 تا ڕۆژانە لەسەر جنابێ سەرۆک بارزانî بۆ ڕۆژاوای کوردستان بێگومان دێوەگوتی گاڵەکەی گەلک خوردێ خەلکێ me hestê wî nake bilindkirin ew hêviye gol ser avad bûn ew xelkê me got çavereyên got miletê Kurd ya jî tevgera siyasî Kurdî bi giştî dikaribe mala xwe saz bike bi yek helwestê dikaribin damustanê bişamêre dikin bêguman xortir bûne li ser wê jî ême hemokê encûmena niştîmanî Kurd timî tekez dikin ku em hest dikin got bi rastî jî tevgera siyasî Kurdî dikaribe bi yek dengê bi yek helwestê dikaribe li şamêl berxwe bide mafê miletê Kurd misoker bike Sûriya paşa rojê de li ser wê jî ez dibêjim hinek danûstandin dê nêzik bibin hête danûstandinê cedî nebûne tenê wegotî hûn tev jî dizanin navbêr bû nûnerê cenabê Serok Dr Hemîd li Rojavayê Kurdistanê bû hin danûstandin wegotî bi her du tarafa re kiriye li ser wê herdûwa danûstandinê henekê dê nexşereyek wegotî li darkeve ew nexşereya henekê yekem nexşerê ya jî yekem danûstandin wê li ser wê bê ewa got çavê xelkê me timamî lê got bi yek şandê herin Şamê helwesta miletê me xweste ku daxwazî wî ji 57 ta roja îro li pêşiya va kesayetên ku îroj niha Şamê birêve. Baş e. Niha di nava aliyên Kurdî de hemû kes daxwaziya yekîtiya Kurdî dikin û şandeke hevpar dikin. Kelema sereke li pêşiya vê danûstanê çi ye niha? Kelemê sereke bi rastî jî yanî ew bêbexweriya got çê bû yanî bêhtir yanî hûn tev jî dizanin gelek rêkeftin wegotî çi bûne. Cenabê Serok Barzanî di her wextekî de li xelkê me xwedî derketiye di her wextekî de tevgera siyasî Kurdî hembêz kiriye di her wextekî de xwestiye ku mala Kurdî saz bike bi yek helwestê bi yek dengê bi yek rengê wegotî li pêşiya dost û dijminê xwe yek bin lê mixabin ew tişt neçûserî ji ber tarafekî siyasî hebû îrada xwe wegotiya jî vîna xwe bi meseleyê leşkerî bi çekdarî wegotî li ser erdê cî bi cî dikir. Li ser wê jî ew rêkeftinên got çê dibûn eger em bêbêjin ji hewlêriyek û muşteqatê wê nake dihokiyek û muşteqatê wê nake her wiha levkirina qamşriya jî û tefahumatê wê nake hemî neçûne serî ji ber bi rastî jî PKK pabendî wan rêkeftina nedbû û hes nedkir ku ew rêkeftinê henekê her neserî tenê mebesta wê nake desthilatî bû. Aniha ez dibêjim ku naxate guhertin ew jî baş dizanin ku îroj eger li va rêkeftinê henekê xwe dernekevin ya jî nikaribin got bi yek dengî bi tevgera siyasî Kurdî re bikin yek rêkeftinê dê çareseriya wa jî wekî çareseriya çarenivîsa wan nake jî wekî çarenivîsa rejîma behs bê di hundirê Sûriya giştî de. Birêz Zaza ew pêvajoya heyî niha li Bakurê Kurdistan û Tirkiyê hiç peywendiyeke xwe bi danûstandinên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê de hene? Heta hatan tiştek li ber me xuya nake lê tiştê gotî mirov dikare bipêje li ser wê nake geşbîne bêguman her danûstandinek çê bibe taybet gotî Tirkiye em tev jî dizanin îroj Tirkiye li îstikbalekî gelekî sereke di hundirê Rojavayê Kurdistanê de her wiha Sûriya bi giştî de li ser wê jî wegotî ew nîzîkbûnê got Tirkiye îro ya jî ew prosesa siyasî ya got Tirkiye destnîşan kiriye jî pêvan kiriye dixwaze wegotî ew PKK levkerinekî lê bikin bêguman wê gotî tedayiyatê wê nake Rojavayê Kurdistanê hebin her wiha tedayiyatê wê nake li her deverekî hebin ew rehetiya Golbakurê Kurdistanê çê bibe lê bêguman wegotî rehetîkê Rojavayê Kurdistanê çê bike nemaza jî wegotî îro danûstandinên cedî bikevêne Tirkiya û Başûrê Kurdistanê de hene û taybet wegotî cenabê Serok li ser wê jî mirov dikare baş ava bike her levkerinekî siyasî jî her rehetîka siyasî gol dewr û berê me çê bibe dê bêguman bandora wê nake li ser Kurdên Rojava.
باشە شام لە بەندە ڕۆژاوایە شام li benda her kesekî Şam niha nikare ser tiştekî avakê rast e hikûmetekî wersaz bû lê bi rastî jî xelkê Sûriya bi giştî hê we gotî danûstandinekî dina hê tiştekî nezelal heye ew leza me jî ez dibêjim bo Şamê Wirqa ne giring e yanî ji ber hê tiştek zelal nebû tiştê ku ev hikûmeta hayî eta weke roja îro didê diyar kirin hin we gotî mesajên rehetiyê bo xelkekê re dike lê li deverna jî mesaj nî we gotî سلبی جی هاتنه سروی جی دبی هنکی مرو تماشا بکه نه همه زوب زو خرادستی شامه بکه ببیجه اف حکومت آنا که دیمینه هی چاره نویسا و حکومت بحقیقت ندیاره جبر خلقه که یا جیو بوتی افزل هیز المازن نبوی رحتی حتی داوی راست لبر هالوسط قال نبوی رحتی حتی داوی به حکومت دمیزین هم تفجید زالن سر چمان نرحتی آنا که جبر تیاره که اسلامیست رادیکاله جبوش پایتخت که هاتیه او یا حالا آنا که لبر چاوی آنا که گلک نمونه آنا بوجی اد بجم نزیک بونا فازل هیز مازن بوا کسایتین گوشامه بریبت بین گافنه گلک هدی السروجی اما وکی کرد دبی امجی واقعی آنا که السروی آوا بکن دیمیزین کامپ پاشاروج و گوتی بچرنگی بکا اف کسایتین گو ای روز نه شامه بریبت بین آرمانجی واچنه خواستکی واچنه دیو گوتی چا سوریا بریبت بی ام جی ویدی دی یکم توش دبی ام مالا خصاص بکن هل وسط پای سیاسی درست بکن ما فیگو ام ای روش شامد خوازن برنگه کی شوایه کی ساز بکن پاشی ویرا و گوتی هنگو زلال بو بیگو مانوی هبون عمل شامه و بری هر کسک باشە وەکە ئەنجومەنە بجیکاریا ئەنەکەسێ نەرینەوە لەسەر شەڕێ هەیی لە بەنداوە تشرینێ چاوەیە شتاسپێکە دە ئێمە وەکە ئەنجومەنە نیشتیمانی کورد دەبینن ڕاستیژی هەر شەڕە ینی تجارەوە گوتی چارەسەریان لەشکری تجارە نکارن چارەسەریە و گوتی بۆ پرسکرێکن و هەیی دەکەن سەروێژی ئێمە ئەم دەبینن هەر ئەف شەرن گۆ دەبێت لەبەر دڕاهاناکە ناکە بێ خزمەتە سازکردنا سویده جی ناکە بێ خزمەتە ڕەحەتیە سویدەیەژی و گوتی ئاواکردنا سویدە سەروێ حەز دەکەن بۆ بڕاستی لەفکردنێکی سیاسی هەبێ ئەو لەفکردنەهای سیاسی بکە بێ خزمەتە خەلک و خاکەمەدا هەروەها بکە بێ خزمەتە سووریا گشتیدا ئێمە ئەم دەبینن جهێنە ڕەحەتیەیە بۆ ئەف شەڕ و پەپچونێل دەبەرا دەدن دلکودت بێبەرە ببێ لێ ئەم دەبێژن ئەوەیە و گوتی نەڕەحەتیە چێ دکێ و ئەف تشتێ گۆشتشامێ ڕوودایە یاژی وەگوتی ڕێژیم پشتی هاتیە ڕووخواندن بەحسووریە بحاجەتی وەگوتی لەفکردنێکی سیاسیە بحاجەتی گفتوگۆیە بحاجەتی دانوستاندنێکیە تجارە شەر نکاری بوو یەک دەڤەرێژی وەگوتی چارەسەریە پرسگرێکن سەرەکە پەیدا بکە و مەدی جیشام حتا وەگوتی ڕۆژە ئیرۆ سووریا بگشتی 14 ساڵات شەر بە دەرباس بوو تالیژی ئانها ئیرۆ ڕۆژ دیالۆگ خۆ پەیدا دکەی ئەم لە سەروێژی دەبێژن حەز دەکەن بۆ ئیرۆ ڕۆژ دیالۆگێک هەبێ ئەو دیالۆگ دەکارە بێ چارەسەریە هەمووی پرسگرێکن سیاسی باش ڕێز زازا اون زانن کو لە باکوور ڕۆژهەڵاتی سووریان ژی لە ڕۆژاوای کوردستانی عەرەب ژی دژین کریستیان ژی دژین ینی gelek pêkhateyên din li wê derê dijîn ermen jî di nav de hûn tenê dixwazin ev şanda bête pêganîn di navbera we û peyenekê de şandeke Kurdî be yan nûnerên pêkhateyên wê navçeyê jî bi we re bin ji bo Şamê یەکەم تشت بڕاستی مرۆڤ حەز دەکەی و گوتی کوردی ئەم دکاربن لەف بکەن تشتێک خۆ ساز بکەن لێ ئەم نەل دژن گۆ پێکاتیەن دیژی وەختێ گۆ ئیر ڕۆژ ئەو هەڵوەستا گۆ ئەم بۆ سووریا بگشتی دبینن یاژی ئەو هەڵوەستا گۆ بۆ خۆستە گوم داخوازی ملەتی خۆم ببینن ئەگەر وێ هەڵوەستا هەناکێ وەرگرن ئێمە هەم ژوێ ناکێ بلعکس دڕەحەتنم حەز دەکەن ژی دەموستان بنێمە کریستیانە ڕێژی پێکاتیان گوت هەرێمێ جینش دەستپێکە داهاتاوەکە ئیرۆ ئەنجومەنە نیشتیمانی کورد هەر وەختێکی دا هەوڵدایە گۆ ئەوا گۆ ئەم دەبێژن ئاشتیا دناو هەمی پێک هاتیەدا بەردەوام بکەم سەروێ کار دکن پێڕەشغولی نەژی و دناو دەنەژی سەروێژی ئەم حەز دکن گۆ ڕاستی ئەو ئاشتیا هەناکێ و گرتی سلم الئەهلی عەرەبی تێت بژن ئەم حەز دکن ئەوەیە بمینێ سەروێ ناکە دێ شغل بکن و کارژی بەردەدکن گۆ ئەم بهێنن ئەوەیە بەردەوام بێ لێ وەختێ گۆ نەخوازن وا خستە و داخوازی ملەتێک کورد بەرچاو بستێنن بەلکە ئەو ژی وەگوتی هێنەک هێویەوە هەمە سەر ئاواتکن ئەس بێژم و گوتی خەلکن مەی خستیان تایبەت سریان وە گوتی ئەف پێک هاتەیەوە ناکەی
ئەو ژی کارەکەی دکن لەڤێکی دکن ji بۆ گوتی هەڵوەستە خۆی سیاسی ساز بکەن دادکاربن بەرخۆ بدەن شامێ یا هەری هەموو خەڵکی باش هاناکێ ببوورە ئەمە با خەلکاژی بەرێژی ئۆپۆزیسیۆنی پابڕەبوون هەنە خۆستەک و دەخواست مەواناکە لەفکردبوون جەبهەکی دەژی بوون پابرەتی پیرا و جەبهەت السەلام والحڕیە ئەمایە هەموو پێکاتین عرب و خەرستیان پابڕەبوون ئەم حەز دەکەنجی ئەگەر بخوازن تجارە ئەم نەلدژن بەێ هون حەز دکن ینی هەر باوەڕ دەکەم بەرسفەتە دی هەمان تش بە چونکو پرسا من بجوورایەکێ دیە باشترە و هون نونەرتیا جوگرافیە ڕۆژاوای کوردستانی بکەن لە شامێ یانجی لەسەر ئەساسی نەتەوا کورد نونەرتیە بکەن یعنی بێگومان ئیر ڕۆژ وەختێک بۆ پێکهاتیان هەرێمێ بترە اتفاق بکن وەرنوێ اتفاقا هەناکێ ڕادستی شامێ بکن دێ شغڵێ ماوەکی کورد گەلک هەسان بێ وەب هەسانجی چێسەری لێ وەختێک و نەخوازن دێ بێگومان کار بکن وەکی کورد ئەو جوغرافیا هەناکێ هەر کەسێکی زانێ و گوتی ڕۆژاوایان کوردستان ئەو جوغرافیا هەناکێ پرانیان خەلکێ وێ ناکێ کوردن لەسەر وێژی ڕاستان کوردن لێ ئەم حەسناکن با خەلکێ هەناکێ واناکە ji biryara siyasî dûr bixin hez dikin got şerîkê me bin Sûriya paşa rojê de em hez dikin got mere wa herêmê henake birêve bibin lê her kesekî Kurdistana Iraqê nimûneyê îro roj xelkekî di Parlemanê Kurdistanê de xwe temsîl dike û îrada gelê xwe jî gotî birêve bêt ser wê jî em hez dikin Subahî eger hat tiştek bû li ser wî nematê henake got ev xelkê henake ev pêkatî henake hemîd wa herêmê henake de dikaribin nûnertiyan gelê xwe bikin li ser wê دێ شغل بکن ئەواگو بکەوێ خزمەتە خەلکێ هەرێمێ بگشتی دە ملەتێ کورد تایبەت gelek spas berês neşet zaza serokê nivîsîngeha Encûmena Bicîkariya Enekesê ji tirbespiyê tibûyî mêvanê Rûdawê. Roj baş.